ubutasi bwa Amerika bwavumbuye cyangwa ubutasi bwa Amerika bwavumbuye igihugu giherutse kwinjira mu mabanga ya Donald Trump. Mu byukuri abategetsi b'ubutasi bwa Amerika birumvikana bemeje ko Iran ariyo yari inyuma igikorwa giherutse kubaho cyo kwinjira muri mudasobwa z'ibikorwa nyine z'ibikorwa byo kwiyamamaza bya Donald Trump ku mwanya wa perezida. Mu byukuri rero urwego rw'ubugenzacyaha cyangwa se rw'ubugenzacyaha rwa Amerika FBI n'izindi nzego za leta basohoye itangazo bahuriyeho bavuga ko Iran yahisemo kwivanga mu matora ya Amerika mu rwego rwo guteza amakimbirane no gutesha icyizere mu nzego za demokarasi zacu. Mu by'ukuri rero itsinda rishinzwe ibikorwa byo kwiyamamaza kwa Donald Trump ryatunze urutoki Iran ku itariki ya 10 Kanama uyu mwaka ku kwinjira mu butumwa bw'imbere bwaryo. Mu by'ukuri rero abategetsi bo muri Iran barabihakanye bifuye inyuma baravuga ati reka ntago twebwe. Mu by'ukuri rero abantu bazi abantu bazi iby'ibiryo nyine perezida yibimfika abantu bazi iby'iryo perezida nyine babwiye igitangazamakuru CBS News gikorana na BBC muri Amerika ko bakeka ko abinjira muri mudasobwa kwiba amabanga cyangwa se bitwa aba hackers nyine abanya Iran nyine bibirikana cyase banibasiye ibikorwa byo kwiyamamaza by'umukandida w'aba Democrat ku mwanya wa perezida Kamala Harris. Mu by'ukuri barabinjiranye ntibabimenya. Mu by'ukuri amakuru avuga ko itsinda ry'ibikorwa ryo kwiyamamaza bimvikana bya Donald Trump ryoherejwe ubutumwa bwo muri email nyine bugaragaza ko cyase bugaragara ko buvuye ku muntu wizewe bimvikana bwo kubahesha bwo kubabesha kugira ngo bakande kuri link ubundi binjirirwe muri mudasobwa muri nasigaye babona ukuntu babigarura babinjire. Mu by'ukuri abahakaze rero nibitangaza n'imama ya Mungu ariko aba nabo mu by'ukuri mu kimwe gishize rero itsinda ry'ibikorwa byo kwiyamaza bibikana bya Harris ryavuze ko naryo ryibasiwe n'igitero nk'icyo nubwo kitagize ku ntego ariko mu by'ukuri barabinjiriye bamenye byabo. Mu by'ukuri rero ibigo by'ubutasi byasohoye iryo tangazo ryo kuwa mbere birikana birimo FBI, ibigo cyase biro by'umukuru w'ubutasi bwa Amerika, ikigo cy'umutekano kuri mudasobwa n'umutekano n'ibikorwa cyese w'ibikorwa remezo. Mu by'ukuri byavuze ko amayeri yakoreshejwe si mashya, yavuze ko amayeri bakoresheje si mashya ndetse byavuze ko Uburusiya na Iran byakoresheje uburyo nk'ubwo mu matora yabanje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri rero ibinyamakuru The New York ibyo bita ikinyamakuru The New York Times ndetse na Political iyo bita Political na Washington Post byavuze ko byahawe amakuru y'ibanga imbere mu bikorwa byo kwiyamamaza bya Donald Trump arimo najyanye n'itoranywa ry'uwo biyamamazanya nk'umukandida ku mwanya wa vice president w'ubitani JD Vance kugeza ubu ngubu ibyo bitangazamakuru rero byanze gutanga aya makuru arambuye. Mu yandi magambo byaravuze ati ntago twabashyira hasi ariko muri kumva abahakaze mwabahakaze nabone bitangaza nta nubwo abanagira Amerika bahakaze n'ibitangaza abantu baza bakinjira no mabanga y'ibihugu nk'ibi ngiye bikomeye bakinjirira n'abantu bakomeye hakusha ubanza hari n'abahakaze abari n'abahanga cyane mw'abantu. Sinzi ko harigira ngo abantu bitwa abahakazi sinzi ko bazana bashobora kumva abahakana ibitangaza sinzi ko hari uburyo bazakoresha bakajya nabo babashobora kumva abahakazi n'abahanga cyane kugeza ubwo binjira bakagera ahantu nkanga. Yemwe ngiye narumewe by'isi ikigihe ni hatari yemwe abahakazi binjira ikoranabuhanga wanjye bararimye niza bararizi ibaze ko babikora gutya ariko abantu bakumirwa kuva atari kubundi abantu babinjiriye bate ni hatari. Reka duhura ubutaha gusa nyine ntibikuraho ko numiwe.